rwego rwo gushyira mu bikorwa gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere NST1, buri mwaka minisiteri, umujyi wa Kigali n'uturere bishyira mu bikorwa imihigo iteza imbere abaturage hagamijwe kwihutisha iterambere rirambye kandi rigera kuri bose, rishingiye ku bufatanye bw'inzego zinyuranye, iza leta, abikorera, imiryango itari iya leta, sosiyete sivile, amadini n'amatorero ndetse n'abaturage ubwabo. Mu mihigo y'uyu mwaka wa 2023-2024 ari nawo mwaka wa nyuma wa gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 NST1, umujyi wa Kigali ufite imihigo 164 ikubiye mu nkingi 3 za guverinoma ari z'ubukungu, imibereho myiza n'imiyoborere, yose ikaba ari imihigo iganisha mu gushyira mu bikorwa iyo gahunda. Mu nkingi y'ubukungu hari imihigo 93, mu mibereho myiza hari imihigo 53, naho mu miyoborere hari imihigo 18. Mu rwego rw'ubukungu hibanzwe ku bikorwa remezo byo gutwara abantu n'ibintu, guteza imbere imiturire n'imitunganyirize y'umujyi, guhanga imirimo mishya, kurengera ibidukikije n'ubwiza bw'umujyi, ibikorwa remezo by'amazi n'iby'amashanyarazi, n'iterambere ry'ubuhinzi bujyanye n'umujyi hamwe n'ubworozi. Mu rwego rw'iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage hibanzwe ku burezi, ubuzima, iterambere ry'umuryango, gufasha abatishoboye n'ibindi byiciro byihariye, ndetse no gukemura ibibazo bibangamiye abaturage, human security issues. Naho mu rwego rw'imiyoborere myiza hibandwa ku gukemura ibibazo by'abaturage no kuvugurura imitangire ya serivisi, kwita ku nyubako z'ibiro by'ubuyobozi, gucunga neza umutungo, ubutabera, ubumwe n'ubudaheranwa, ndetse no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside hamenyekanishwa amateka yayo. Muri aka kanya tugiye kubagezaho mu ncamake ibikorwa by'ingenzi byakozwe muri iyi mihigo kandi byagize uruhare runini mu guhindura ubuzima n'imibereho y'abatuye umujyi wa Kigali. Duhereye ku nkingi y'ubukungu, mu rwego rwo guteza imbere imiturire n'imitunganyirize y'umujyi hemejwe ibishushanyo mbonezamiturire 4 binashyirwamo ibikorwa remezo by'imihanda. Mu mushinga mugari KIP wo kubaka imihanda ya kaburimbo ifite ibirometero 215.6, muri uyu mwaka hakomeje kubakwa imihanda yari yaratangijwe ndetse hatangizwa n'indi. Iyo mihanda ikaba ireshya na kilometero 45.77, imirimo ikaba igeze ahashimishije. Mu mihanda ya KIP iri kubakwa twavuga Murindi, Gasogi, Rusororo, Kabuga, Migina Control Technique, Remera Baho Hospital RDB, Kagugu Vision City Itexirwa, Gacuriro Access, Busanza Muyange, Miduha Mageragere, Sonatube Sahara, umuhanda wa Rugenge Muhima Hospital na Sonatube Nyakabanda. Hasojwe kandi yubakwa ry'umuhanda wa kaburimbo Kigali International Airport ufite ibirometero 2.4 mu rwego rwo kugabanya umwanya abagenzi bamara ku murongo bategereje imodoka. Haguzwe bisi 200 zo gutwara abantu, hubatswe kandi ibiraro 2 byoroshya imigenderanire hamwe n'ubuhahirane, kuri ubu bikaba biri nyabagendwa. Ibyo biraro ni ikiraro cya Nyarurama mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro, n'ikiraro cya Akinyana gihuza umurenge wa Jari n'uwa Jabana mu karere ka Gasabo. Mu kuvugurura imiturire y'akajagari mu murenge wa Gitega mu kagari ka Kabahizi ku bufatanye na SCAT, hubatswe inzu imwe ituza imiryango 25 yari isanzwe ihatuye mu buryo bw'akajagari. Mu mushinga umujyi uterwamo inkunga na banki y'isi ugamije kunoza imiturire, naho hakozwe ibi bikurikira: harimo guhanga imihanda ya kaburimbo ifite kilometero 8.2 mu gice cya Mpazi ihuza imirenge ya Kimisagara, Rwezamenyo na Gitega. Muri uyu mwaka hakaba harubatswe kilometero 2.4. Hubatswe kandi inzira z'abanyamaguru zifite kilometero 1.4 mu murenge wa Gitega. Hubakwa irerero n'ibiro by'akagari ka Kora muri Gitega. Hubakwa ibibuga by'imikino y'amaboko, basketball na volleyball ku ishuri ribanza rya Gitega. Hatunganywa n'ikibuga cy'umupira w'amaguru ku kigo cy'urubyiruko cya Kimisagara, hashyirwamo n'ubwatsi bw'ubukorano. Hanasanwe kandi metero 200 za ruhurura y'amazi. Bimwe mu biteganywa n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali harimo no gutunganya ahantu abantu bahurira bakidagadura bakanaruhuka. Ni muri urwo rwego hatunganyijwe mini recreation area ahakurikira: hari Kimihurura running track na golf course running track. Mu kurimbisha umujyi no kubungabunga umutekano hacaniwe imihanda ifite uburebure bwa kilometero 9 iherereye mu mirenge ya Jabana na Kimironko. Hagamijwe kurengera ibidukikije, umutungo kamere no gusukura umujyi wacu, hatewe ibiti by'imirimbo 23,131 ku mihanda itandukanye bigendanye no gufata imyuka yangiza ikirere, naho mu kuvugurura amashyamba hatewe ibiti kuri hegitari 35. Mu rwego rw'ubuhinzi hahujwe ubutaka ku gihingwa cy'ibigori kuri hegitari 1725, hanahuzwa kandi ubutaka ku gihingwa cy'ibishyimbo kuri hegitari 1976. Hatanzwe kandi ifumbire ku bahinzi ingana n'ibiro 820,352 z'ubwoko butandukanye. Nka DAP hatanzwe ibiro 253,491, IRE hatangwa ibiro 290,247, naho iya NPK hatangwa ibiro 176,614. Mu bworozi hakingiwe amatungo 80,663, hanaterwa intanga inka 4,163. Mu nkingi y'imibereho myiza y'abaturage
mu rwego rwo kugabanya ubucucike mu mashuri. Hubatswe ibyumba 45 by'amashuri ndetse hanubakwa n'ubwiherero 72. Hubatswe kandi ibyumba 10 by'amashuri y'ubumenyingiro TVET mu turere dutandukanye tw'umujyi wa Kigali. Hakozwe kandi isuzuma mu bigo by'amashuri 394 mu turere tw'umujyi wa Kigali rigamije gukora ubugenzuzi no kwigiranaho udushya twahanzwe, bityo bigafasha mu kuzamura ireme ry'uburezi. Mu mujyi wa Kigali kandi higishijwe abakuze batazi gusoma no kwandika 2345 banahabwa impamyabumenyi. Mu rwego rw'ubuzima hagamijwe kongera serivisi z'ubuzima kuri bose, hasanwe ikigo nderabuzima cya Ruhanga. Nyuma yo gushyiraho ingo mbonezamikurire muri buri mudugudu, abana 66,94 barabyitabiriye, bikaba byarongereye imbaraga mu kurwanya imirire mibi no guhugura ababyeyi uburyo bwo gutegura indyo yuzuye. Mu bijyanye kandi no gufasha abatishoboye binyuze muri gahunda ya VUP, abaturage 5,919 bahawe imirimo, mu gihe 6,876 mu turere twose tw'umujyi bahawe inkunga y'ingoboka, harimo n'abafashwa na FARG nk'uko byari biteganyijwe. Hubatswe kandi inzu z'abatishoboye zigera kuri 95, harimo 44 z'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'abandi baturage batishoboye. Hanasanwa kandi inzu 87 muri gahunda ya Human Security Issues. Nyuma yo gukora ubukangurambaga no gukorana n'ibigo bireba, ingo 6,373 zahawe amashanyarazi, ingo 2,030 zikoresha gaze mu guteka, ingo 7,146 zibona amazi, hanubaka umuyoboro w'amazi ufite uburebure bwa kilometero 2. Hasanwe kandi amavomero 182 abasha kongera gukora neza. Mu nkingi y'imiyoborere hagamijwe kwihutisha no kwegereza abaturage serivisi, hubatswe ibiro by'akagari ka Mvuzo mu murenge wa Bumbogo, hasanwe ibiro by'utugari 5, Akamatamu, Kimihurura na Gatunga mu karere ka Gasabo, n'utugari twa Kimisagara na Taba mu karere ka Nyarugenge. Hagamijwe kunoza imitangire ya serivisi mu nzego z'ibanze, hakozwe isuzuma ry'imiyoborere myiza mu mirenge yose y'umujyi wa Kigali, hanakorwa amarushanwa y'imiyoborere ku rwego rw'imidugudu, hanatangwa inama ziganisha ku kunoza ibitagenda neza. Hitawe ku bindi bikorwa bifasha umuturage ugana inzego z'ubuyobozi kubona serivisi inoze kandi yihuse, birimo serivisi zitangwa ku Irembo, gukemura ibibazo by'abaturage binyuze mu ikoranabuhanga e-Citizen Complaint System no kurangiza imanza. Mu mikino n'imyidagaduro, imirenge yose y'umujyi wa Kigali yitabiriye amarushanwa y'Umurenge Kagame Cup ndetse n'imikino ngororamubiri, aho uyu mujyi wa Kigali wabonye imidari 13. Kwinjiza imari nabyo byashyizwemo imbaraga, hanitabwa ku gukurikirana imikoreshereze yayo, hakorwa ubugenzuzi mu bigo 24 binyuzwamo imari ya leta non-budget agencies, hagamijwe gutanga inama ku bitaragenze neza. Mu gusoza, umujyi wa Kigali urashimira uruhare rw'inzego zitandukanye mu ishyirwa mu bikorwa ry'ibikorwa byawo, harimo minisiteri n'ibigo bizishamikiyeho, abafatanyabikorwa bahuriye mu ihuriro ribahuza rizwi nka JAF n'abaturage by'umwihariko, kubera umusanzu batanze mu iterambere ry'umujyi wa Kigali muri rusange n'iry'umuturage by'umwihariko. Imihigo irakomeje, umuturage ku isonga.